khar kengor ibari candidate nang ni nanong mai constituency te kapendap yang ada kan sim jik so kemen jik so sarong pada ye keren ni kata kelong ba hadin bang layo kan ye gendu perlok lapuni perlok ki badan negeri ke constituency nong mai te paro ki ai ke jing kemen ni balai ki ai ke jing kemen ni yang sultanat bagi layo pat dai bri bat mai naga parti kongres balai ki ong ta kalong ba baro kili ki MLA kongres si lajok naga parti kongres kira no ya ka parti te balai ki ya ka parti ka jingli kawan kalong ba kini baro la pelong riu kau ki da ka parti kongres ba kira kio ki jinglo ka MLA ki naga parti kongres bab kilalang minister kilalang chairman ng yobon kibenta kadi parti kongres ke bahay ki te khatu khatwai ki ye parti habang nilai tindo pari presiden ba Vincent Bara ilawang ingate nilai susiki para dia kongres te leis te kejupa ka pangala ICE kelong kiwat slow de bersusah ni kende ka parti kongres kende ki nilai kita phadi apalagi khadi kide bersuatu kei ketau kawana wa pada tu ban sahai matlong hak ringkong lawi presiden ni ban kemen nama nangni sekmat pa minyo de kibri kibat rumai kibri kibat e parti kibri kibat e konstituensi bat katakan banla banyalam ni hagan di kibat baik hak jinglong untuk kibara kumbak dai kibat Kiri kiri kata, kiri kiri lagi, kipet parti balai, nak mentak personal interest itu kim sim perkacau parti, kebelah kiri lagi bon senen hadir bikin terlalu manusia. Tapi kita ada kebangan kuatan pasat sepi, begini parok tidak perlu. Tentang liyo lagi beri bertumai, bat kebangan ada pemikiran tentang presiden, bagi bertumai kan diri kawan kita, lagi beri berbiang, kiberang kuat lagi jelong dingin lagi. Tikini paro kibalai pet kibalai ke kongres latih di Jibril kebangunan pasat sepi gilong kita pensnil ya ke ting kongres dan dari mentang ikmen idak ikmen ke bakal bagi dayo parti Jibril tiba cuma tegata kali kebangunan pasat sepi bagi parti kongres kapu samki mentah bagi ni skemlu bah ninjok kamun mentah Wanya ketugasnya kebelalin no. Kita kali di pasar tengah sikit. Dengan keren bun kita, dengan keren bun ke UDP, ke PDF, nangta buat independen dari badan itu. Te kumbak kita itu dia ikut buat barok kalong kumlu. Dengan pasar sikit di pajak barok, makin perkat perkusan bah. Yang jengkeren di pajak seni setai. Ya ke jingmi ikut bor kita corruption gula sirkai te deitan ke parti kongres kawan ai pat ya ke jing sisa kawa khut pat ke basna namar balai ya keren kita bakawa khut pat ke basna te ngal ya pasat jumut lai keren mat presiden ba anda pada election dan dikemen ke kongres temban bun job bun ki candidate bat ngerat pasat si laralong kepala panjalan bagi bagi MLA ini long juga try hot ya kam na kebenta ke development jauh di konstituensi di Baro pada ke state di Baro kawai tengam dan i RPT ini Baro kongres kandu dengan itu dia ni milado ini sian Baro dengan mentaka dengan itu baka kongres kelaki India balai yang keren ni kata kelaki India jadi ini election presiden cebun tengah ko Gujarat apa deh? State Prime Minister Delhi benda. Tanda occupy much Himachal Pradesh. Ibrahim untuk diri basta. Ilang niat dia bikin secara BJP. Kawan polisi itu, kejingkran itu kebacian. Kejingkran ikut bor bahar kom kebacian kalah. Dari Ibrahim Himachal Pradesh, dari Ibrahim basta legit yang ia kongres. Tetapi kejingjok contoh kongres Himachal Pradesh. Tintek dengan istimewa bagi parti state election di Bangladesh hanya state ini
laga kongres kan bian siapa